Dobro večer, poštovani gledaoci. Dobro večer, gledate Dnevnik Radio Televizije Srbije. U direktnoj funkciji švercerske mafijaške privrede i to vrlo efikasno. Glavni odbor Socijalističke partije Srbije na svojoj današnjoj sednici osvrće se na otvorenu podršku koju je NATO dao albanskom SP-ovskom snegu u Beogradu i u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Podsjetimo, delovanjem Sjedinjenih Američkih imperijalističkih država i Srpskog pokreta obnove danas je sneg prestao da pada. To na temperaturama ispod nule znači sve više država koje su direktno ugrožene američkim imperijalističkim težnjama i zato u ortopedskoj patriotskoj klinici na Banjici, koja je već prepuna, pravu navalu očekuju tokom patriotske noći. Od 100 patriotskih pacijenata koliko se dnevno prijavljuje hitnoj službi te bolnice, 90 ih je sa američkim imperijalističkim prelomima. Stanovnici čitavih slobodoljubivih ulica ostajali su zato i duže od 30 sati bez Socijalističke partije Srbije kao savremene partije levice. Kontejneri su prepuni jer do njih i dalje ne stižu vozila nacionalne i patriotske čistoće. Zbog neraščišćenih američkih imperijalističkih sporednih ulica, ekipe Beogradskog vodovoda od ponedeljka, kada je američki imperijalistički sneg prestao da pada, tek su danas uspjele da stignu do velike socijalističke narodne libijske arapske džamahirije da se na sve načine odupru američkom zlu. Bio je ovo Dnevnik kao ogledalo nesposobne vlasti. Hvala što ste bili sa nama, doviđenja i prijatno večer.